Lis mondo dhi odak Oriaga. Midhiero mar Koth omiyo jodak moko ma Nairobi pod wuoro kama gidhi ninde kaluwore ni pi nomonjo ute ma oketho mwandugi. Johala bende kwano lal nikech giloro dukni. Kuonde moko kata yore mag donjo kuonde tich kod ohala ne okalre kaluwore ni pi opong'o apeini. Ripota marwa Viola lando nolimo kuonde dak ma Nairobi kendo loso lipodni. Koth okelo midhiero. Jodak ma Kahawa Wendani e kaunti ma Nairobi ne nie ng'wech mar reso mwandugi ma oula omonjo. Hapa tumeamka asubuhi 6, maji imetuamkia 6. So imekuwa gani issue ya kaa kila wakati kukinyesha kuna flooding. Sima vile kuna kaa hivi. Na bado sasa hata mmepata imepungua, zinachezeaga huku. Sasa mmepata hadi ukitembelea utaona kwenye watu wanafikwa huku. Sasa imekuwa ni shida tu natusumbua. Sasa kaa tunaweza saidia tafadhali mtusaidie juu. Nyewe tunaumia. Koth maduong' manochwe tich abich gotieno nomiyo oula omuomo ma odonjo e ute moko. Jodak okwamo e udi ka gitemo golo pi mang'eny mane omuomogi. Mvua imeanza, sasa hatujui tutaenda wapi na watoto. Watoto wengine wanalia kwa nyumba, hata kutoka kwa nyumba ni shida, hata chakula sijui tutatafuta aje. Naomba serikali mtusaidie hii maji iishe na tuishi kwa amani. Moko ok nodhi e tijegi kata e ohandgi ma gijatimo chieng' ngeso. Sisi watu wa biashara tunanga faida hapa. Juu hapa hakuna mahali watu wanaweza pita, hakuna biashara usiku na kuja asubuhi mpaka usiku kwa hapa, na hakuna biashara juu ya hizi maji. Na hakuna mtu mgonjwa anaweza pita hapa. So tungeomba tusaidiwe kama tunaweza saidika. Jodak go kwano lal nikech pi mang'eny medo ketho mwandugi. Nimeamka vitu zangu zimeenda, nimejaribu kuokoa hakuna kitu nimeokoa. Nimeokoa mtoto peke yake, hata hatujui tutakula nini. Tunaomba tu serikali tusaidie kwa hii maji. Yore mag wuoth bende ne chalo aore ka pi mang'eny nopong'o apeini momono jodak moko wuok dhi manyo yore mag yuto. Hii mvua ikianza tu kunyesha hivi, kuna damu iko pande hii ya juu inafunguliwa, maji inajaa kwa hii mto wa Kedhorai. Na ikijaa hivyo maji inasumbuanga huku sana. Kuna wakati ilisumbua wakatengeneza drainage hapa penye nimesimama. Hiyo drainage haijawahi tosha. Tena leo hiyo issue imerudia. So tunaomba tu hiyo dam wajue penye hiyo maji drainage hiyo maji kwa inaenda. Si inakuja pande hii inasumbua watu kwa manyumba. Achiedh nadi omako joma pi ohimo kagikwayo kony kuom tend county ma Nairobi mondo oresgi kata gi kuonde nindo nikech pi oula poko duono to piendegi bende pi owiyo. Ikiwa maji itapungua hatujui tutahamia wapi kwa sababu hii place tunakaa yote ni maji tupu. Hatujui tutakaa wapi. Gimedo kwayo tend county mondo chopo resgi e yaro yore mag oula kendo yuero pi. E kindeno johala kod jodak maisili bende pi oluoro. Kama hatuna serikali, tunapiga kila siku, kila mwaka tunapiga kura, hatuna usaidizi. Midhiero makama okelo lal ne johala manochuno mondo olor dukni. Kasaya hakuna kitu tumeona, hakuna kitu tumesaidiwa tukafanywa. Kuna watoto hata wanaangukanga hapa ndani. Johala go wacho ni gisebedo kod midhiero mar pi masiko pong'o apeini kinde ka kinde, ka giwacho ni uso odok piny kendo pi medo ketho mwandu mapod nie dukni go. Mimi bado duka yangu iko hapa na siwezi pita, hakusina wageni na tunateseka kwa hii maji. Tukiita kanjo si atutusaidia kupomp na generator. Midhiero makamano omiyo nyaka od thieth ma Muslim Medical Care olor kaluwore ni pi oula mono jotuo donjo mondo giyud thieth. Hospitali iko pale imefungwa. Kwa sababu gani? Nani ataenda kutibiwa kwa hiyo hospitali hii maji ikiwa hapo? Ingine ni hapa ni shida tu, kila mahali shida. Midhiero mar pi medore kaluwore ni yore moko mag oula odinore kod taka. Jopiny medo rito kony kaluwore medore ni pi madonjo nyaka e udi nyalo nyayo tuoche.